Right, yes, reka nongere mbifurize kugira ibi byinshi bakunze bavandimwe mu ryango mugari wogoma update tudasiba kubana umunsi ku munsi makuru yacu agezweho ni ku mutekano politike na diplomasi twibana n'ubundi muri rusange inshuti bavandimwe mu ryango mugari ngira ngo icyo uri kumva no ngaha mu birere bya Goma dore yuko ari naho tuba twiteretse tuba turi kugenda tubashakirisereza amakuru gatanu nkuko mu byifuza n'ubundi muri rusange uri kumva indege ziri gucacana n'urugamba rwabaye amagasa n'urugamba rutoroshye habe na gato kugenda rwumvikana no ngaha mu bice byarubaya n'ubundi muri rusange tuye ko twaba straight ku makuru tuye ko twabagezaho kubera yuko nago twizimba mu mfunyapfunyi cyangwa se mu magambo menshi kora yuko tugiye ko twababwira amakuru yihutirwa kugeza izi saha tubabwira uburyo ki operation ikozwe na FDLR operation yakozwe na FARDC mu kubahereza intwaro kugira ngo bivugane uwo bita Colonel Wiringoma nyuma yuko bavumbuye yuko ari muri defense za 23 zubaherutse gushyira ngaha muri ubaye mu buryo bukomeye cyane nyuma yuko batangaje yuko ibirombe by'amabuye gaciro bamaze kuba babiha leta zunze ubumwe za Amerika no operation karabutaka ikozwe n'ingabo za FDLR bivugwa yuko irimo umupangu urimo bita Wazalendo urimo bita FARDC ndetse n'ingabo z'abacancu wa Black Water bivugwa yuko aribo bivuganye uyu mugabo mu gihe toroshye habe na gato kuri drone zo mu bwoko bwa CH4B bwana Amazon ndagira ngo ugende tubwira uburyo aya makuru ameze ndakwakira kari kuri Goma update nyuma y'igihe kinini tudahuza kubera yuko byari ibibazo byo tutari turi mu natari n'ubundi hafi hangaha naragiye mu bihugu bya kure n'ubundi muri rusange bwana Amazon nkwaye ikaze. Yes, murakoze cyane bwana Irene nanjye ndabashimiye mu mayikaze muryango mugari wa Goma update. Turaje rero turagarutse mu amakuru y'urugamba na makuru karahabutaka amakuru yo mu bihe bigoye amakuru y'ibihe bitoroshe ku bakunzi b'intare za Sarambwe ndetse n'abakunzi ba AFC 23 muri rusange dore ko ubu ngubu byamaze kuba bitangazwa ko uwo bita umuvugizi mu bya gisirikare nta wundi ni Colonel Ngoma amaze kuba yasiga ubuzima aho bita muri teritwari ya Masisi sinzi niba wababwiye mu mfunyapfunyi ariko urebye umwuka uri mu bice 23 kigenzura urabona ko uwo bita kwikiri yari yarigaruriye imitima y'abaturage benshi cyangwa se societe civile igiye itandukanye bivuga ko rero ubu ngubu ari amarira ari ibintu bidasanzwe muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Irene mazo nagira ngo dutature dusasanda neza 5 kwa 5 ibijyanye n'izi update biri kuvuga yuko ari operation za FDLR bikavuga yuko izo FDLR bikoresho bari gukoresha ari bikoresho bahawe na FARDC ndetse bivuga yuko bahoreje na bamwe mu basirikare babafasha mu gukoresha ibyo bikoresho ndakubwira yuko ku munsi w'ejo amakamyo agera ku 9 yaparitse kavumo airport ivuga yuko arazamutse muri Kivu y'amajyaruguru y'ibikoresho by'urugamba harimo izi drone za CH4B bwana Amazon harimo imbunda ziremereye cyane za BM amamorutse n'izindi biravugwa yuko rero ibi bikoresho bamaze kuba baha izi ngabo za FDLR arizo zose zitangira kugira gutya gutegura operation karabutaka nyuma yuko bavumbuye yuko uyu mugabo Colonel Wiringoma ari muri bino bice n'ubundi byaroya no muri teritwari ya Masisi akomeye kugenda abarizwa urugamba rutoroshye habe na gato bwana Amazon ndagira ngo tubwe neza kuri operation yamaze kuba yakorwa na FDLR ndetse n'ibikoresho by'urugamba izi drone bamaze kuba bakohereza ndetse unatubwire umubare wa drone zamaze kuba zakoreshwa ndetse n'abandi basirikare bagiye bagwa kuri no rugamba ese nibangahe kubera yuko tuye ko twagenda dusobanura neza 5 kwa 5 uburyo operation yakozwe kugeza irangiye hano ngaha kuri Goma update dusobanura abakunzi bacu. Yes, ndagira rero ngo dutanga umucyo ku kintu kijyanye n'intwaro cyangwa se n'ibikoresho byagaragaye ku munsi w'ejo hari muri teritwari ya Masisi by'umwihariko mu gace bita za Gahanga ahantu bita za Bukombo ahantu bita za Rubaya aho hose ni amagrupoma yagiye agaragaramo ibitero ndetse n'intwaro karabutaka bigaragara ko izo bita drone za CH4B na drone za Falcon V6 izo zose nizo zagiye zigaragara mu kirere cyariya muri Masisi byaje gutuma uwo bita FDLR muri operation karabutaka muri operation idasanzwe bivugwa ko ari we birumvikana neza mu minsi yashize nibwo twababwiraga ibijyanye n'ibitero byagabwaga na CMF na APSRS ibyo byose rero ibyo bikaba ari ibyama nanone yo muri FDLR cyangwa se tukaba ari utudemiye twize FDLR bivuga ko rero ziri gukorera hariya muri teritwari ya Masisi dore ko iyi teritwari ya Masisi yabaye ikibanuro cyangwa se ikibuga cy'imirwano imbunda ndetse n'intwaro zidasanzwe zose zaragiye bazirunda hariya muri teritwari ya Masisi
nyuma y'uko bakoze reprise strategique bakavaho bita Warikare ndetse na Kisangani baraje zose bazikimbika cyangwa se bazideployinga hariya muri Masisi, dore ko buriya ntabwo ibyo bitero byari byo ku butaka gusa. Ibitero bya za drone byabaye nk'ibyagabwaga hariya aho bita za Minembwe. Niba ubyuka neza, Colonel Rugabo niwe wabitangazaga ati ibitero byo ku butaka ntitubiheruka, ahubwo ibitero byo mu kirere nibwo byo turi kugabwaho. Ibi ngibi rero nibyo byatangiye hariya muri teritwari ya Masisi, bikaza gutuma cyangwa se gusiga bamwe mu bagize cyangwa se mu bagize derogation ya M23 iyo hejuru, bikaza gusiga bahasize ubuzima bwa Nerene. Ngira ngo rero tugaruke ku bijyanye n'ibikoresho cyangwa se imbunda ziri hariya muri Rubaya ndetse na Gahanga, kuko iyi Gahanga yamaze kuba nayo ahubwo ngo yajya mu maboko y'aba FDLR. Sinzi niba ayo makuru wenda wayamenya, ariko twewe twamaze kuba twayatangazwa ko aho bita Gahanga M23 yahatakaje. Birumvikana binagaragara ko burangiye ikintu mbona kugeza ubu kirimo kuntera impungenge nuko urugamba utamenya ngo rugamije iki. Icyambere hariho kurokora ngo ubwoko bwicwaga n'abandi bakongomani batabyumva kimwe na leta ya Kongo. Icya kabiri, uru rugamba bavuga ko rugamije gukuraho ubutegetsi bubi, ngo hakabaho igikorwa cyo kubohora igihugu. Muri ibyo rero ariho tubona viziyo ya M23. Ese viziyo yayo ni iyi? Ko mbona rimwe na rimwe wagira ngo ni théâtre badutumira, ubona ko abantu barimo kugenda. Ikindi harimo no kuba urugamba rurimo rucika intege. Niba ubyuka neza, ese M23 twabonye za Bukavu na Goma, ese ko yageze mu bindi bice igacika intege byagenze bita? Ariyo mpamvu rero iyo ibyo bintu bibiri iyo tubirebyeho, haba kuba M23 iri kurokora ubwoko bwicwa, haba gukuraho ubutegetsi bubi, ibyo bintu byose ifani yacitse intege mu kubigiramo uruhare bwa Irene. Bwana Mazu, ndagira ngo utubwire kuri pote ya lisansi na Magero ku kintu kijyanye n'urupfu rwa Colonel Wingoma. Ese n'abantu bangahe cyangwa se n'abasirikari bangahe mu ba escort biwe mu bari hafi aho ngaho bagiye babitakarizamo ubuzima? Kubera yuko hari amakuru ahari yo gushidikanya ivuga yuko ari hagati y'abasirikare 40 na 60. Yego, ibi bintu ntabwo ari ukubesha, bitewe n'uburyo ubundi hari umuvandimwe wanyandikiye ngo uru rugamba ngaho rugeze, ngo niba uri ingoma koko ngatashe nyine ngapfuye aguye kuri urugamba, ngo turabihuza n'igihe cyo mu Rwanda, ngo igihe Fred Gisa Rwigema ngo yatabarukaga, ngo ubwo bivuze ngo noneho ngo bita ngo Makenga ngo nibwo agiye kuza neza ka advancinga. Ntabwo mbizi ibyo ngibyo, ntabwo turi Imana ngo duhanure ishusho y'urugamba igiye gukurikiraho, ahubwo reka twigiye muri reporter Lisansi na Magero. Ubu ngubu biravugwa ko rwose abagera uko kari benshi bro, ni benshi cyane. Urabizi uri ngoma nk'umuntu ubundi ufite ipeti rya Colonel, uwo muntu abakaza cyane burya no mu bamurinda haba harimo ndabona abavuga ko nta ngo ufite ipeti ritoya yari staff sergeant. Urumva rero ufite ubwo ndavuga muri escort, ntabwo nagera mu babaye bari kumwe muri rusange ba advancing. Urumva we niba yari aho ngaho commandinga, ntabwo yari advancinze ari kurwana, yari ari gukomandinga, sibyo? Ngira ngo rero mbanze mvuge uyu wita Castro ngo niwe wamuhitanye nka data. Ni umu FDLR se? Mu bo bapfanye harimo ufite ipeti, kubona babacanganye mu Kaliste mfite baracanganye, ariko kapiteni ni umukapiteni. Urumva ko uyu mugabo yararembwe cyane. Urumva ko kuguhereza escort wa kapiteni ntabwo biba byoroshye, kandi niba ubizi neza mu maranka ya gisirikare kapiteni aba ari umuntu ufite inyenyeri 3. Ndabyumva ise wowe kubindusha wowe niwe wari escort ya Uringoma. Urumva neza rero kari ibintu bitoroshye neza. Turagaruka rero muri pote ya Lisansi na Magero. Nanone dufitemo uwo bita Siriyotona, harimo abasiriyotona bangahera 4.
kubona abavandimwe bakomeje kunyohereza ngo birabibyuya ntibiba amaraso mpaye nka data. Ibintu byakomeye bwana Mazo, ibintu byakomeye. Ndabona rwose bari kubigandikira cyane, noneho bamaze kubikonfaminga ko Colonel Ngoma yamaze kwitaba Imana bwana Irene, kuko ndabona abantu benshi bari kubinyoreza, kandi kubinyoreza nuko baba babikonfaminga bwana Irene. Ukuvuga ngo rero ndagira ngo uri kunyumva neza. So hari ikintu tutaravugaho kijyanye no mu basirikare bari kwa advancingana. Cyo ngicyo nicyo ngiye kukubaza. Biravuga ko rero wari wavuze bakiya ngo 60, ngiye ndi kubona 87. Amaye nka twagira Imana. 87 bose bagoye kuri uru rugamba. Ngo 87 bose ibitero bya drone birabahitanye. Yega drone ntabwo irasiri kora abantu. Nukuvuga ngo ni za drone za self-revolve n'ubundi zari zikorera amakopura n'aya mabirector TB kabiri. N'ubundi bwoko bita Falcon. Amaye nka data. No ibi bintu turazibamba tuzerekeza musore. None se biriya bikoresho nibyo bikoresho turi kumva ngo bavuga ngo Angola yohereje ibihugu ngo nk'ububiri byohereje za Turkiye, nibyo bikoresho bagiye bohereza Republika Demokarasi ya Kongo n'ubundi. Kubera yuko ku munsi w'ejo ubwo narinde hano ngaha mu bice bya Sud Kivu, ndashatse kuvuga ngo ni hehe, nagiye kubona mbona hari kugenda hambuka intwaro nyinshi cyane zambuka igitanganyika. Ndavuga ni se bigenze bite? Noneho mu masegonda make cyane mbona intwaro nyinshi amakamyo agera ku 9, amakuru na breakinze ako kanya kimara izo kamyo zikimara kunyuraho. Amakamyo agera ku 9 azamutse yerekeza neza no ngaha mu bice bya Kavumu Airport. Bivugwa yuko ari nayasa kurwamo agera kuri 5 ko yakwasigaye ne ko yuko urugamba rano Kavumu Airport na rwari rwahumuye, kandi hari ibindi bikoresho bivugwa yuko hayakuyemo ajyanwamo na Kivu y'Amajyaruguru baya, kubera yuko urabizi ko Masisi n'ubundi harimo urugamba rukomeye cyane, urugamba rw'amagasa. Noneho bwana Mazo, ikintu cyamaze kuba cyaba cyane y'ubwoba bukomeye cyane nuko nese njya kubona nkabona umuriro uratse mu ryo toroshye habe na gatano ngaho rubangira ngo nazibyo twabyutse tubibatangariza, tubona umuriro uratse hano ngaha mu bice bya za Minembwe hose. Ewana mbona ibice byose birimo AISM 22 kugabwo ibitero kabutaka n'izi nyeshyamba za FDL. Noneho ikintu gitangaje kinasekeje nuko FIDC iri kuza ku rugamba nyuma. Ntabwo ukuri kubona ishusho y'urugamba. Ishusho y'urugamba ngiye mu busesenguzi bwanjye. Ndabona biza gukurura bishira ko haba Goma haba Bukavu. Kumva ko bateye bakajya muri Rubaya bigasatira ko uwo bita Colonel Ngoma. Goma na Bukavu no kwicarira amajanja, dore ko isa ku isa twakumva nayo bayigezemo, ko ubu ngubu ntabwo bagikeneye gutera bya bindi by'imbona nkubone ngo ni drone. Bitangaje ko ari drone, ntabwo bo bagomba ngo kureka gukomeza gutakaza abasirikare babo, ngahubwo ngo baraza bagara bya bitero bigamije kurimbura apana gutera defense, kuko ngo biragaragara ko ngo n'abaturage bari mu bice 23 kigenzura ari abaturage ngo bashimye umubano, ari abaturage badashaka kumva ko bagarura cyangwa se baharanira kugaruka kwa coalition ya FARDC. Aho bivugwa ko rero nanone sinzi ko kunyumva Irene, ndakumva neza. Aho bivugwa ko nanone nyuma yuko mu Minembwe ku munsi w'ejo bundi bigambye ko bahanuye drone 50 za FARDC. Bavuze ko bagomba kubombarida ibi bice byose 23 igenzura bwana Irene, kugira ngo M23 bahereze isomo se. Kandi mubyibuka neza bwana Colonel Ngoma ari umwe mu bantu bahizwe cyane na coalition ya Kibut. Nubyibuka neza Colonel Ngoma ni mu bantu batamburitse cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ndumva ndamwe ntishidikanyeza abantu bavuga M23, abantu baze M23 ntabwo bavuga iminota 5 mu bintu byacase ibigwi byacyanase amateka yayo utaravuga kuri Colonel Ngoma. Hoya noneho na kenshi gashoboka bagiye bagaba ibitera ahantu aherereye. Kivu tugiye ubwira yafatwaga waruriyo igiye Goma yafatwaga niyo waruriyo igiye Sadek yatahaga. Hoya kirageze cyahuvira se twari kumwuyobeye ko twahageze. Yatahaga niyo wayicyuye. Colonel Ngoma we ibintu bita social media yabigiyeho cyane. Yaramenyekanye muri uru rugamba, nanone yanabaye intwari mu bice 23 igenzura cyane ko ari umuntu wakundaga gusabana n'abaturage. So ariko nubwo tuvuga gutya yego turi kubivuga, ariko derogation cyangwa se
ushinzwe gutangaza ku ruhande rwa M23 ntabwo arabitangaza bwana Irene. Icyo nicyo gitangaje ahubwo. Ariko mbonye ku mbuga ngurukanabumenyi zabo bitangiye kugenda bijya kubera yuko nimba batangiye gupostinga imitima yakomeretse. Imbuga nkoranyambaga zabo harimo Instagram na X. Ku mbuga zabo bashyizeho agatima kasa nkaho kakomeretse, nyine bigaragaza yuko ari heartbroken. Urukumva yuko hari ikintu bari kumurikira abanyarwanda cyangwa abatuye isi bose. Kumva ko yagwa muri Rubaya. Rubaya nanone ni igice M23 ifite gikomeye mu bice igenzura. Kumva ko yaharinda yarabyiga neza ko bari bamaze iminsi bahagabiye Amerika bavuze ko ari igomba kwagenzura, igomba kugenzura iki kirombe cya Rubaya. Birumvikana neza ko kuba yaguye byari muri bya bikorwa byo kuhasekiriza cyangwa se kwemfasiza icyo bita umutekano, kugira ngo wenda bya bitero shuma cyangwa se za zindi gahunda za koalisiyo zitaba zabangamira ibikorwa bikorerwa muri iki kirombe cya Rubaya. Bivuga ko rero naho yaguye ari hagati ya Rubaya na Gahanga mu dishenti iri aho ngaho, bivuga ko we nta nubwo yari yadivansiza ngaho ngo yari umwe mu bari gukomandinga urugamba bwana Irene. Maze reka ngushimire cyane, reka tubaze hari ibintu ngewe ntajya numva neza. Ushobora kubura ku butaka wowe ukarwana n'ikintu kiri hejuru yawe. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Kereka ufite mudahushwa. M23 yakagombye kubayo ibona ibitero nk'ibi ngibi, ahubwo yo igahunga, kuko niba drone irasha ahantu ntabwo bivuze ngo abasirikare barahita bahaza, sibyo? Uko drone birashe kugira ngo irimbure abaraza kuhagenzuraho n'ubundi baza ku butaka, ahubwo abo ngabo nibo mwatega. Ese wowe nk'umuntu uratega drone yetse ibisasu 50? Ntabwo bishoboka. Mazo kangushimire cyane, reka dutangaza aya makuru turi bwaza kuza gukurikirana no makuru ari bwaza kuza gukurikirana n'ubundi, reka tubararikire kukomeza kudukurikira 5 kwa 5. Reka dushimira abakunzi bacu rero tugiranye ku musozo w'iki kiganiro, tubabwire ngo mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga, kandi muze guhaha muronke. Abakunzi b'intare za Sarambwe koreshana. Gira ibihe byiza bwana Mazo. Murakoze cyane.